Mauntu kaunti ya Meru rwari yonekete kwithia kiukia mukondo yomweru nyuma ya MCA kuwa Bakoya Ndirore na kuandikira rais barua umuromba kwethia Meru Metropolitan Service bario wao wa Meru ikinyete kuombeka muno gukethirwa na thirikari ya mwanyere kalwamira witi na mbere bwa kaunti kienda nguite kaithire kilinta bari timeari oria watimbaru gavana Kawira Mwangaza na bobarumbirite kuoyania saini kuma kiaringi kura bakienda rais endekethia kubunjo ko kaunti kienda Meru bakethira becho kandebene muthuri murio kinatwambiririe na riboti yo. Nyuma gavana Meru Kawira Mwangaza kugate ikundi mwanya ibi murombete biambye kuthura ni irole tendene kaunti Meru indire mwe kubunja kaunti ji na ndo batoka ciasene no ukama kuonekana ikundi bibi bikiambye kuthura ni irole bibi na mthukira na arua mbunge ya Meru ibacimiritie kwekinya bonandi bakambye mutaratara jonge jo kuthura ni irole nikenda gutigira kaunti Meru ikuthwe kiathura rwanginunge mwanya Deru Meru County Metropolitan Services twaru atigira witi na mbere ibukuonekana kuri wananchi bejire rukiri bakiuragia Meru enenkero Meru Metropolitan Service yare enenkaniri na Nairobi risongwa kure moritangugi gavana na arare miro ingugi batwe kinya totaginya county assembly torigwa na kuthorane seisa cio bunja county nonto na nogia te kwenda oritangugi utwararia we na eto kwenda munga mkono wa ana lakini yake ana Meru ete mama nonto igitarire ori raja mara wa kuthorane signature na ethingata na suspension Meru ningene kanwa ki Meru Metropolitan Services Meru Metropolitan Services nayo je twitire ngugi gavana agietera ithurano bia 2025 bia kumwania tuitairwe ngugi ni Meru Metropolitan Services na jau tuka support bau baretere oje kuthurania signature na ikinyere president Meru County government inenkanirwe gi Metropolitan Ameru iba kwenda ngui na batu itwa kilukiria budget na tuirede nya ukilukia supplementary boreta Meru Metropolitan Services eta tubangire turetere Meru Metropolitan Services na itokuwa tambaru Ameru barabaretere petition ya kuambiririo collect signature bamireta assembly kenda Ameru baruterwa ngwe baraba kwenda kuendelea siasa na bobendelea. By this time mbecha ciejire kuma njurae na mwanka narua Ruto omenye mbecha cia kuchia Meru ira ciejire naja kuma njurae mwanka narua mweri jwa 11 potengo gechiarita kwau netokoromba ukwatweka gabana no tokakora mo ikurita ngoge netonekere Metropolitan Services nekenda mwananchi wa kawaida aliterwa ngo indamna bubu bogo batukira joka ndebene kairi ukaja kutha bubu ni atuma kaunti Meru ithwekerungama nenyato tutena thina ucoka ndebene na tugacinda twina surety nora tukara wananchi betu atu tuisasa wa mashinani tutena thina na ngugi cietu ira batutumire gwita ituitaga nenyato tuithia impeachment tugia public participation na bakeja batu support ya kwimando tuthithagia jate atu ete oticiwa tukira wa county kabunjwa na tukana kambwire ote mutongoria utongorie ne ana kuthurwa kura ate ana ntuku imwe kinya na uge akwethera bibyo biatuma Meru ethethuka ige akwethera bibyo biatuma tuona Meru urake ate bia Meru akwire ote MCA ai no bwa bwa kwana ote MCA no bwa bwa kwana no nto kwana kana inya 2027 ekinya ndenda kuria itare munya ikware na MCA nkorokie 45 batokera MCA 10 eitare ya kiraito ikurare na MCA 45 bachokere kenda kabengete gavana mbati tole MCA storuga ojo okeba mwananchi wa kawaida akiona kama atwe amona ngavana itwe twena thina itwe tetuinde kuthuranwe Meru one amani Meru one maendeleo na wendi baona ndi ni kuona mawatho yaja kukitu ni county assembly ya Meru ya kuthoja kiringatirwa mono ke manto jegie barabara irie mbecha cieto watia basari kenda na betu bathoma au muswada yura wakilukirwe twailirie tuona milioni 3 itikwana ana bathoma no ntwana bena thina nyingi tweya tokarande na tokilukia milioni 5 per ward thai iba nenkanire advertisement ya retention enhancement fund ira kayo ira twita basari kukwetu thayo kia kwenda kwa iliambia ira banenkanirite cia basari kana ira bakuicho bakanenkanira ne milioni 3 turienda kurio tire ni MCA aria milioni 2 kana ibo batia milioni 2 na inatia ita kio kiuria tukwenda kuria twakilukiria milioni 5 tukimenya thina irantu betu bena nyamoje gutwa MTF kio wigentu imwambora munene buru Meru eje na oni ngaja chama ni barabara ituretete mswanda next week chokorigeria MTF
itanguge Meru kairi na toto menga completely tota kuinga MTF Brumero nonto au neo mbetse igwikwa kenda cieta kugirwa na nyuma kaire cia Meru ciwa baatu tota kurigiria MTF na turenda merigiria na mbere na nyuma kenda tubetu bona kumarira cia kuthithia barabara boka kwandamana ringireni eshimiwa benu thimu be babwatie maandamano nonto bo bakutheta bakuluke mbeca ngavana akure akuritacio ni barabara abo njira barabara boya so bukandamana buterete eshimiwa benu be babwatie mbi maandamano yara at least kenda kinya batu tukwenda witira barabara na injia katukudeal na mtu kuringana na MCA Baba Nandi ara ukinyite koronia ngavana Meru no remi gwita ngugi kithomi atongire mubango na ijo kuthira nsaini wo kwiyo ni tekandi na thina kankuga ndikia mbiongaruni bara bo shaina maratasi na ribendere gushaina wathi tore mingu getwane na nyanto baki ago ingute kibo kuona wewe ngo akubwiro tingu gya guita no te akumba kwa seni uba kuthurania kawira tukianya kawira muanirie niyo no ndo ago confess ketha muntu wengo ago confess ate uitanguge na ate kumba ngugiri gwetinda kwithenia bakaire Ote muntu engete gavana. So okay akwethera. Batwe turawire Meru etere watwailete ya metho. Tutisho tukanwa kenda tutekauria tioria bira tubateri kuria. Assembly erutangwe yayo era nkeri katiba neke akwethera bibyo byatuma Meru ebunjwa. Diversion yembecha iria itengi gweta kulitanguge nge itetekeretwe ndene PFM. Kulitanguge itena policy framework itetekeretwe like recently itwakurukiria mbecha cia kugura ng'ombe live animals lakini mbere tuona policy documents twambiria kuona ng'ombe gaikwejanwa kwi mantu ja twa complain ni onto bakwethirwa constitution yete kuthingatwa the PMF act ira tukumenya ni ndira na mantu ja finances yete kuthingatwa no tere any one time tukeza kwirwa we untu tuthithitie buterekanite na uria sheria karijo untu to follow the rule of ngavana saini kyo ya uni antu baba no to no tukona no bakoya na bere bete ba collect antu baraba thiri tuirwe mwanka thai batena bya kuria batena ndracha cia wetera nikenda mbese ira cia yanirwe ite kombe otwekela kana ite kombe kuijwa kana ite kombe kurewa nikende kombe kurithira antu betu nkiripotera Uru TV Bitamuthuri Murioki.